Assalamu alaikum, урматтуу YouTube сүйүүчүлөр. Москва Тайм каналынын көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Москвадагы мөмө жемиштердин бааларын билип бермекчимин. Москвадагыларга маалымат катарында могу жерде арзан экен. Биринчи картошка Союз жана жаңы чыккан жер жемиштердин бааларын бүгүн сиздерге көргөзөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Bir pakette salıp kapara veresiniz mi? Soюз. Alın kартошка аласың? Картошканын баасы 21 рубльден экен, мешоктор. Пияздар 25 рубль. Салам алейкум, брат. Картошка почем? 20 рублей. 20 рублей. А этот лук? 30, да? А этот морковка почем? 23. 23. Рахмат айка. Союздар 23 рубльден экен. Картошкалар 20. Союз 30 рубль, Союз 23, пияз 30 рубльден экен. Капусталардын баасы килограмм 15 рубльден. Лимондун баасы 150 сом. Апельсин 100 сом. Алмалар, кызыл алмалар 160, 140 сомдон. Голден сары алма 80 рубльден. Киви 170 рубль. Мындай дагы бир алма, кызыл алма экен, 140 рубль. Көк алма 130 рубльден. Груша пахам 120 рубль. Груша конференс 150 рубль. Груша форель деп коет, бул форель 160 рубльден. Мындай кытайский салаттар 120 рубль. Салат айсбери штугу 130 рубльден экен. Мындай азербайджанский помидор 250. Мандарин 200 рубль. Виноград 260 рубль. Грушанын сорту кандай экен билбейм. 160 рубль экен. Анар гранат 300 рубльден. Виноград жүзүм сөөгү жок жүзүм 260-тан. Кызыл жүзүм 260 тоже. Өрүктүн баасын жазып аттым. Жакта мындай чоң өрүк эмес окшойт бул. Клубника 300 рубль. Гиляс черешня 280 рубль. Ананас штугу 250-ден. Дагы бир клубника башкачараак 160 рубль экен. Шабдалы персик 250-ден. Hatta өрүк турат, мунун да баасы жок экен. Арбуздар 60 рубльден килограммы. Бадрын средноплотный 60 рубль. Помидор так 60 рубль. Огурцы короткоплотный
80 рубль. Томат на ветках такой, помидор веткасы менен 80 рубль. Огурцы короткоплотный 120 рубль. 120 рубль. Помидорлар 100 рубльден экен. Огурцы длинноплотный 120 рубль. Помидор азербайжандык 140 рубль. Кабачки 80 рубль. Онда кызыл сабиз, сары сабиз 35 рубль. Кызыл сабиз 23 рубль. Чеснок 100 рубль. Салат китайский екен, бул да 40 рубльден. Түрк 40 рубль килограмм. Картошка молодой, жаңы чыккан картошка 40 рубльден. Ондай дагы майда картошка 70 рубль. Фасоль 250 рубль. Кукуруза дүмбүл молодой кукуруза 40 рубльден штуку. Перец красный 130 рубльден. Баклажан 150 рубль. Перец зеленый 100 рубль. Капуста айспери 100 рубльден. Редиска 100 рубль. Капуста молодой 25 рубль. Москвада жашаган туугандарга келип алып кетсеңиздер болот. Өтө арзан. Магазиндерге караганда бир топ арзан. Бул улица Монтажная, дом 9, строение 1де жайгашкан. Навигаторго терип келе берсеңиздер болот. Магазинге караганда бир топ арзан. Бул жерден мындан сырткары эт азыктарын дагы алсаңыздар болот. Издеген нерсеңиздердин баарын табасыздар. Андыктан Монтажная улица, дом 9, строение 1.